Sithanda ukubingelelana sihlobo, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Lithuba elihle njalo lapho siyaqala khona ukuthatha isifundo esithile. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa abangani bami labo baziveze balibingelele njalo. Salibonani balaleli lababukeli. Siyabonga uThixo ukungena esifundweni njalo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siza kuba lo mthandazo singakangeni kusifundo sanamhlanje, kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona kubana sifunde elizwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise nxa siza kuthinta amaqiniso akusona lesi sikhathi. Usiphathise lapho kudinga senza izinqumo, sicela usincedise. Busisa abalaleli, busisa ababukeli, usibusise sonke. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo. Sihlangana njalo ku lesson ngu11 lapho sikhangele impikiswano elokhu iqhubeka njalo impikiswano ezayo sihlobo ezithandekayo. Siphakathi kwempikiswano enkulu. Kulona leli khotha sifithizela indaba yempikiswano enkulu. Kulona leli viki sizakhuthazana ukuthi sibale njalo ibhuku lethu uGreat Controversy, impikiswano enkulu, uchapter ngo35 lo 36. Yikho okulesifundo sethu. Sizacela mandlo usibalele indinyano yokwaziwa ngikhanda. uJohane ngu17 iverse lingelika 17. Bangcwelise ngalo iqiniso. Ilizwi lakho liliqiniso. Maduzane mfundisi Dube, kukhona okuzayo okuzakwenzakala. Sesike sakuzwa lokho indaba ye Mark of the Beast, uphawu lwesilo, angithi phela. So indaba le ile nkulumo eziningi, ile ncazelo eziningi. Abanye babathini bathi Mark of the Beast kuyini kanti? Ya ngenxa yesitha sikaNkulunkulu Sathane, abantu sebafakwa incazelo ezingabambekiyo, eziphusa zingane ziyabambeka. Abanye bathi bona lolu luphawu oluyinombolo ebonakalayo nxa uphethe ukuthengiswayo lokhena usiyajayithini okuyimizila khona okhena bathi ungakuhlanganisa kuyakhupha inamba yakhona eseBhayibhelini. Abanye bathi bona kuyafakwa phakathi kwemthambo yabantu nje ukuthi nxa umuntu engafika esandeni sakhe umtshini umkhangele kuyahle uphumudo sekhona phana. Kanti ke kukhulunywa ngenkolo la. Kukhulunywa ngokukhonza la ngokulalela. Siza kuthola esifundweni ukuthi uNkulunkulu utshoni ngophawu lesilo. Yes, Ngwenya, kunengi abantu abalokho bekuletha kulamanye ama medical chips esiwenzwayo ahla scan and alethi medical history yakho okusisizayo. Abantu bayakwesaba. Ngiyakhumbula mandlo sike sathi sikumkhuhlane lo weCovid-19 abantu besesaba. Omunye wakwathi kimi kanti indaba even ongama thermometer lokho bebekufaka lapha esiphaqeni lapha bacheka kumbe kulophawu khona lapha. Abantu baletha into eziningi lama vaccine la abantu badima. Yikho yini Ngwenya lo? Akusikho. Oluba sikhuluma ngophawu lwesilo babukeli abalaleli, asikhulumi yebo kambe u666 sizahlangana laye ngoba uyinombolo yesibalo sesilo. Kodwa yena u666 akusilo uphawu lwesilo. Uphawu lwesilo lumayelana lokukhonza. Kukhonzwa abani, kukhonzwa nini, kukhonza njani. Konke lokho mandlo singakuthola elizwini likaNkulunkulu. Memory text yethu esibalileyo ithini, ungasichazela kuhambelana lesihloko sethu? Sinanzelela ukuthi balaleli lababukeli ilizwi likaNkulunkulu yilo kuphela eliza kuba isivikelo sethu. Ungananzelela phakathi kwempikiswano lenkulu abanengi baza kuqoqelwa ehlangothini lukaSathane ngesizathu sokuthi kabafundanga ukuthi iqiniso limi ngani. Iqiniso singakubalazi liyasikhulula. Okay. Uthi bahlambulele ngeqiniso. Ilizwi lakho liliqiniso. Siyalikhuthaza babukeli labalaleli. Akeni sivuleni iBhayibheli, siphenye sizwisise. Sizathola incazelo ukuthi kanti vele uphawu lwesilo kuyini kahle kahle. Kuleli viki
esingakho yindaba yokukhonza. Useke wakutsho umfundisi, yindaba yenkolo, inkolo eqondileyo lengaqondanga, ukukhonzwa kukaNkulunkulu lokukhonzwa kukaSathane. Indaba isekukhonzeni. Ake nisikhonzeni kuhle. Ubuthini mfundisi wami? Ngithi inteka ukuthi umlobi lapha uthi impikiswano esiyikhangeleleyo ukuthi iyafika emaphethelweni. Kunjani? Yayikhona izolo, iyaqhubeka, kodwa ingani sisengozini yokuza ngamandla ukugubuzela abantu. Indaba esegudwini kakhulu la yikuthi kulomthetho kaNkulunkulu ohlanganisa lokugcinwa kweSabatha. Kunjani? Lokukhonza okungagcina iSabatha, okugcinwa usuku olufakwe umuntu. So khonokho yikho kutshengisa ukuthi ngubani olandelwayo. Ngoba lokho kusungulwe ngumuntu, ngumthetho obambane lokubusa kwelizwe, kodwa umthetho kaNkulunkulu kwelithumi kulomthetho otshengisa ukuthi ngubani owadalayo, ngubani omele akhonzwe. Yikho uNkulunkulu azafuna ukusiveza siyaphethe isifundo ukuthi uNkulunkulu lokho eme kutheni kumele akhonzwe adunyiswe. Kakhulu ngikhumbuza Ezekiel ngo-20 verse ngo-12 lo 20. Uyakuchaza ukuthi iSabatha luluphawu lwayo. Ngoba liyaveza ukuthi nguyonjani, nguyomela akhonzwe, nguyowadalayo njalo. So indaba ekusambulo mandlo ayisondaba yemfanekiso nje yezilo, you know, yama images okwethusayo nje kuphela ukuhlasa umzimba. Hayi, kulamaqiniso aqhakathekileyo. Sike sathi kuzifundo ezidluleyo sachaza ukuthi ngesiprofeti vele kuyabe kusitshona amanzi ameleni, impondo zimeleni, izilo zimeleni. Sikuchazile konke khona lokho. Ngisacela usibambele usambulo ngo-14 ivesi ngu-9 lo sambulo ngu-4 ivesi ngu-11. Sambulo ngu-14 ivesi lingelika-7. Ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemthombo yamanzi. Verse 9. Yes. Ingilosi yesithathu yazilandela yathi ngelizwi elikhulu, nxa umuntu angakhonza isilo lesifanekiso saso abekwe uphawu lwaso ebuzini loba esandleni. 4 verse 11. Right. Kona lama verse kuyini esikutholayo okuphuma kucace mayelana ngokuhle lobubi. Ungaba luvesi ngu-11 bese siletha esikutholayo. Ufanele Nkosi yethu loNkulunkulu wethu ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo. Sizwane la okumele akhonzwe ngubani esikuzo? Ungakhangela usambulo lapha. Usilethela ukubana impikiswano leyi izafike ekucineni, kodwa ke ithutshiswa ukuthi kukhonzwa bani ngaphi ngasikhathi bani. Ngoba laphana ingilosi yakuqala ithi mesabeni yena owadala izulu lomhlaba. So omele akhonzwe ngumdali ongadala ngezinto nje kodwa izulu lomhlaba lokuphakathi kwemhlabeni. Abe senika isixwayiso ukuthi ozakhonza isilo uyabe ngasakhonzi owadala izulu lomhlaba. So indaba ekhulunywa lapha indaba yokukhonza owadalayo, kungakhonzwa ongazangadala. Right. Siphila esikhathini kukhonza into eziningi. Yeah. You know, esekukhonza okuningi kuyini lapha ngwenya? Okunye kuyizinto kulomdali lokwadalwayo. Ingozi ekhona nje obetshila uDube la ukuthi abantu abaningi sigijimisana lezidalwa usikhonza. Kunenge esesikudalile ongangokuthi so esesikukhonza. iTV abantu sebeyikhonza. Abantu bangalahlekelwa kuye enkonzweni ngoba kule program ethile ayithandayo ku TV axeganisa ngiye enkonzweni ngiye ku TV azithole sesendlini. Abanye sikhonza izimuli zethu, sikhonza abantu bethu, kunenge sesikukhonza. Kulezi thombe ezikhonzwayo even abantu abahamba sibili baye kukhonzeni baqale bakhothame ngaphansi kwezithombe. Kodwa uNkulunkulu kade yena uthi uNkulunkulu uthi yena unguNkulunkulu ole jealous. Olomona uthi akumelanga ukuthi sibe labanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngezindlela uNkulunkulu unguNkulunkulu olothando, uyasitshela uphumela obala akhangelela ukuthi sikwenze ekukhonzeni. Right. So lapha siyakhona indaba nyokukhonza. Nxa uxegisa khathesi usehlule ukukhonza uNkulunkulu owadalayo, lapha siyakhona kuyakuba nzima mandlo.
Siyabonga. Nginanzelela ukuthi isabatha leli yikho usathani elizonda kangaka ngoba yena uzonda umnikazi walo. Ukuthi nxa siligcine kahle samnanzelela konke lokho kunye kasingeke sikukhonze ngoba kakufanelanga. Nxa bengingabuza into kade singayithatha sithathe isibonelo sesiphiwe ngubaba uNgwenya lapha ukuthi iTV. iTV ifanele yini? Ngiyangizomunye sithi uyabubukele abantu bangikhona aba-actayo belele ezindlini zabo. Uqeda lapho imisebenzi yakho simile. Kodwa sithola ukuthi ofaneleyo nguNkulunkulu owadalayo. Right. He is worthy. Hey, ake sinanzelele abakhonzayo okuqotho kusambulo ngu14 lapha. Khangela uvesi ngu12 mandlo, lo vesi ngu17. Ona lama vesi omabili. Sike sakhanyele ukuthi kuvezwa ngandlela bani Dube ukukhonza uNkulunkulu weqiniso. Kuvezwa umuntu esimbona ukuthi ukhonza uNkulunkulu weqiniso simbona isenza. 14 verse 12. Yes. Lokho kufuna ukuqinisela lokubekezela kwabangcwele abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu. 17. 12 verse 17. 12 verse 17. Yes, 12:17. Ngakho umgobho wamthukuthelela owesifazana wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu babambelele lakubufakazi bukaJesu. Umgobho wema ekhunjini lolwandle. Right. Amavesi lawa babukela abalaleli lathi sila. Yeah. Asibuyisele kwazini ukuthi izolo seke sakhuluma ukuthi umgobho nguSathane. Right. So lapha ukuthi uSathane wazonda owesifazana libandla. Ibandla inzalo yesifazana ngabantu abaphendukileyo sithi ngamaKristu namhlanje. Singabantwana bebandla la izolo. So ukuthi uSathane wehluleke ukuthi aligqibele ibandla leli ngesikhathi sayizolo, alibulala alibhidlize. Wasesingcono ngiyekula la abasele belalela belandela ukukholwa kaJesu begcina imiyalo kaThixo. Emthethweni esikhuluma ngawo nalo othiwa umyalo kulapho kule sabatha khona. So abantu laba baziwa ukuthi basele bephethe umthetho kaNkulunkulu kuhlanganisela lokugcinwa kwesabatha eliseli zonke ngabantu abaningi emhlabeni. Umuntu oPaula lapho khonza uNkulunkulu ngosele ehamba ngendlela kaNkulunkulu kuthiwa kuze kuthiwa labalo bufakazi bukaJesu. uJesu esikhuluma ngaye waligcina isabatha. Wazi wathi uma lingithanda nani gcinani imiyalo yami. So abantu abazakuya ezulwini loKristu abazanqoba kule impikiswano ngabazasala begcina umthetho kaNkulunkulu kuhlanganisela lesabatha besenza intando kaNkulunkulu bethokozela uJesu Kristu onguye osungule uhambo lwesikristu. Nansi indaba. Indaba leyo kukhonza maforo ithatha ukuzimisela. Ungananzelela ukuzimisela lokhu yikho kuzasenza lanxa izinto zingakhanya ngendlela esingafuni ngayo sizayala siqinisele. Umhlabelele bese sitha kukho kunye ukuthabisa inkosi uma ingelalelo. uNkulunkulu ufuna ukuthi simlalele, ukuthi siyamkhonza kuveza ngendlela esiziphatha ngayo, esikwenzayo siyayigcina yini imithetho. Ungananzelela ngapha uSathane ubenyathezela umthetho kaNkulunkulu angawufaka endaweni yawo. Umthetho kaNkulunkulu singawufaka endaweni yawo kuba lenguquko genuine. Siyabonga mandlo. Indaba lesabatha isondaba elula ebantwini abanengi. Oyisike sakuthinta ukuthi hayi umthetho lo awubethelwanga. Impikiswano le ekugcineni kwawo. Ekugcineni kwa impikiswano le yindaba yokukhonza usuku luphi ukulalela uNkulunkulu kumbe ungalaleli uNkulunkulu. Ungakhanyela lapha naNgwenya kulo great controversy page ngu605 lapha kule comment emnandi lapha ungasabela yona. Sizananzelela ke rona phana ukuthi olobayo uyafithizela ukubana ukugcina isabatha kuyikulalela umlimo lokho akutshoyo. Na ukuyekethisa ekugcineni isabatha kuyikulalela lokho kumbe kungokuphambene la lokho Thixo akutshileyo. Kungani kunjalo? Ngenxa yokuthi indaba yokukhonza le indala Edeni uKain wakumani uAbel wakufela ukulandela iqiniso. Yes. Ngoba umhlatshelo wakhe usamukele landela umlimo. Lamhlanje ke izolo siza kuthinta phambili bakhona abakufelayo ukulandela umlimo. Isifundo samhlanje sikhulume futhi ukuthi kusasa
ezayo bakhona abaseza kufela khona lokho kungenxa yokubana ukulandela umthetho kaNkulunkulu kuveza ukubana umuntu lo ngaphakathi umzwisisile amkhonzayo njalo ukhangelele ukubana alandele okutshiwo ngumdali ngoba umdali nguyomela ukuthi akhonze. Kakhulu siyabonga ngithemba siyakunanzelela ukubana indaba le ekuphetheni ngoba isukele Eden siloko siqhubeka ngayo ekuphetheni yikho kuzaba yiyo indaba lapho okulempikiswano enkulu ukuthi ukhonza bani ngosuku luphi uyamlalela yini ungengeza lapho mnani ngengeza ngibala lapha kodwa uthani umcabango wami ufika nqade ekhuluma ukuthi ukulalela umuntu kuphambana loNkulunkulu ngoba izolo abantu balalele abathungameli abanye uMoses ehambe entabeni isikhathi eside bathi hayi wena sitshintshele usenzele umlimo obonakalayo kumbe ithole labo umbakala yalana impikisho nayilo iqhubeka ngapha uSathane wayefuna ukuveza hayi lo mlimo la nxa esethethe isikhathi loMoses singasala sikhonza ngenye indlela kwenza ukuthi uIsrael abaningi bafe ngokukhonza okusungulwe ngumuntu so oloba uthena isabatha eleyinkohliso elilusuku lokuqala eviki laqaliswa ngumuntu uConstantine kalikho eBhayibhelini kusukela kuGenesis so uNkulunkulu abantu abakhe abazamlalela bazabuyela eBhayibhelini benza intando kaNkulunkulu yikho egcine ukuthi laba bantu balokukholwa kukaJesu yikuphi kuthi ukholwa kaJesu kulokwethemba uNkulunkulu okujulileyo kuphinde kuqhubeke lanxa ungazwisisi ukuthi ngiyamazi ukhona ungithe ngikholwe uphinde futhi ubususamukela uNkulunkulu ngalokho akutshele khona uqhubeke ukuthi lanxa ngihlukuluzeka njengoJobe ngiyamazi uyaphila umsindisi ngizakunqoba kwelinye ilanga so balela babukeli ngiyakhuthaza ukuthi kumpikisano lesikuyo esiKristwini ungaphumeli izindle kaNkulunkulu sizanqoba ekucineni ngoJesu ngokukholwa kwakhe. Umlima sisize hlobo ezithandekayo siqhubeka ngesifundo sona lesi ngoba kukhona ukuhlukumezeka okuzayo okuzaba nzima kakhulu okubuhlungu uyasho uDaniel ukuthi hayi nxa inkosi ibingavumanga labakhethiweyo futhi bebeyanjani engcosana bebeya ukutshelela ake sikhangele indaba leyi yoPaulo lwesilo sithola kakhulu kuSambulo ngo13 singasuki khona lapha ake sikhangele la uJohane ngo16 verse 2 uthi yena olobaye lapha indaba esingayo ngiyokuthi uSathane angehluleka ngenkohliso ubuya bamba abantu ngamandla uSathane ufuna ukukhonzwa angabona ukuthi la mangakhe abantu sebawabonile usembuliwe uyabuya kubambe ngamandla kukanti umbuso kaJehova awubambi umuntu ngamandla kusukela sekuqaliseni wabakhulula ukuthi bamkhonze bekhululekile ke sikhangele indaba le yokuhlukumezeka kuyafanana lasendlini uyazi ungehluleka ukuthi wenelise ukuthi abantwana bakholwe kumbe umama akholwe ukuthi ngubaba uzokubona umuntu utshintshela ezandleni ukuthathingwa induku kusetshenziswa induku ukuthi umthetho kulandelwe ngenduku kukanti kumele kusetshenziswe uthando yebo ngifikela umcabango ukuthi nxa usithi uSathane ubamba ngamandla asike sikhangeleni babukela la nxa sikhuluma ngokukhonzwa kwamadlozi khangela into amathwaso abanjwa buhlungu njani ukuze lithwase nxa lingafuni ukufika idlozi uyachawa ngempama uyachawa ngoswazi okaSathane konke kuyakhahlameza kodwa kunjalo lokho siya khona ngale amlimi kasize okaNkulunkulu uyakuncenga ukuthi ngikhonza mntanami ngoba ekucineni ngizakunika impilo kakhulu ungakhanyela vele inkolo zonke zamanga ngizokuthwalisa abantu nzima utshontshatshwa lilanga uthwalise nzima bakusika sike ngamareza uyazi uthwale nzima asikhangele la indaba yokuhlukumezeka uJohane ngo16 verse 2 bazalixotsha esinagogeni ngempela siyeza isikhathi lapha lo obulala omunye wenu uzakholwa ukuthi wenzele uNkulunkulu into enhle. Ibandla leTestament entsha ngwenya like langene kuhlukumezweni sabela sike sikhangele emuva sindikunanzelela lathi siyaphambili ukuthi kungabe kuyikwini esikukhangelele nguJesu lo ekhuluma ungasivulela lo Mateyu ngo10 verse ngo22 ekhuluma lapha sizananzelela ukuthi ibandla leNew Testament like langena ekuhlukuluzweni kakhulu ngathi ungakhumbula
ngo-AD 34 kwahle kwaqalisa aloba kukhandwa uStephen ngamatshe ngoba ekhandelwani ukuthi wakuveza kuba ukuthi amaJuda babethele uKristu obe indodana kaNkuluNkulu bathi is blasphemy uyahlambalaza bazingelwa ungakhangela even abafundi abadlule phakathi kwakho Peter becina besiyabethelwa esiphambanweni khona kwakuhlukumezeka kwathi kwesikhathi phambili kukhona ibandla lapho okudingakele isystem esiza kuthinta ngokubanzi ngathi singena phambili isystem yokukhonza elethe okunye okuphambeneyo esizakuthinta ukuthi inkohliso engamanga elihlangahlangane leqiniso ababekhanya becubungile bethi lokho ayisikho bebehlukunyezwa Manje usathani ufuna siphume eqinisweni singaphuma eqinisweni uyabekwazi sesehlangothini lakhe sisiyakulahlwa. Yes, ungasibalela ubusukhuluma lapho Mandlo. Mateo ngo10 iverse lingele ka22. Yebo. Bonke abantu bazalizonda ngenxa yami kodwa lo omayo aqine kuze kube sekupheleni uzasindiswa. Right. Yebo. Mina lapha nginanzelela ukuthi umlimu ulomusa balaleli lababukeli ukuthi izinto zingekenzakali uhle asambulele. Yes. Yikho kuthiwa ukuncweba indlebe ngowakho la nxa sokusenzakala kasisaphaphetheki sesiphila ngesibindi ukuthi la nxa lezi izinto sezisehlela sinanzelela ukuthi imbali vele iyaziphinda ungakhangela indaba kaCain lapha nebulala uAbela lathi khona lokho kuyizinto esizikhangelele okumele zingasethusi la nxa sezifika kuphela umnyama lokukhanya ayakuhlangani akuhlangani so nxa sokuthe kwasondela kwasifikela sayehlelwa izilingo kasingesabini kasithembeni uNkulunkulu ukuthi uzasichaphisa. Right. Yebo mfundisi wami. Siyabonga. Nxa sikhangele uhlukumezeka okuzayo. Right. Ngoba impikiswa le iyaqhubeka. Kunjalo. Kathesi nxa sikhangele nje amaKristu silapha labalaleli lababukeli. Lapho khona kulokuhlukumezeka othile olakho. Alright. Singakhothi verse thena ozathi ekwenza uyenza kanenzela uNkulunkulu kodwa ukuhlukumeza ngenxa yokuthi uyabe qhutshwa ngumoya wesilo okuncindezela. Nxa ungaya kuTimothy wesibili ngo3 verse ngelika2 uthi yebo wonke ofisa ukwenza ukulunga kukaKristu uza kuhlukunyezwa. So umuntu ungavela uphenduke usungena empini loSathane. Yes. Usukumele uzonde ngabafowenu kungani usichiya amadlozi. Uzonde even lo mzimba wokuphikisa lawo kungani usiyekela utshwala. Uzonde nabangane kodwa uNkulunkulu uthi le yimpikiswano kumele simele zilile kaNkulunkulu ngoba ekugcineni abazalwa loPaulo esilo yikuvumela inkohliso lemfundiso yomhlaba sichiya uNkulunkulu lemfundiso yomthetho wakhe. Siphange sifike lapha ngwe. Indaba leyo kuhlukunyezwa siyezwa lapha Mandla ukuthi iza sichaya lapho vele othembele khona esiwathi ngama economic sanctions ezomnotho. Ungabala kuhle lapha kuSambulo ngo13 uthi yena lo uvesi ngo15 no17 lo ngamukelanga akayikuthenga lokwenza njani lokuthengisa kanti khona emadolobheni umbani ophila engathengi lokuthengisa ugetsi uyathenga amanzi uyathenga la uyathengisa ukudla uyathenga singavala ukuthi awusathengi lokuthengisa kuyaphileka yini lapha ngelihlo lomuntu akuphileki ngoba kufana lokuthi umuntu achiya umsebenzi uyathi nxa ngasaholi ngizabulawa indlala lemuli yami ngenxa yokuthi sizethembe kakhulu ngibona ngani nxa ngihola umholo wami yonjani ongithungamela kodwa ungabuyela ekakhulonto yaseZimbabwe ngobela 2007 2008 kakho obehola okwasizwa umholo sifunde ukwethemba uJehova so lanxa kuzabanzima kodwa uNkulunkulu kavumela ulutho ongela way of escape escape kuma indlela yokuphepha ukuthi sithembele kuye ngoba imali ukuhola kumbe ukuthenga ukuthengisa ayisikho kuza kusigcina siphila sizagcina yikho kuthiwa nakho kubekezela kwabangcwele abagcina umthetho kaMthungu belokukholwa kukaJesu. Alright. Like kungakhanya kungasaphileki kodwa lo Jesu kuzaqhumeka ngoJesu kuzaqhumeka lobo kuphela abalobudlelwane lo Jesu
yiba abazakuqhubeka bephila anti kwesikutshoyo ya mandlo kuyini kanti esikwenzayo khathesi khona la le indaba le yama economic sanctions nxa kuyabe sokunzima usathana uyayisebenza njengethulu indlela yokubamba amandla ukuthi lingikhonza ngithi phela so nxa singamthembanga sisengozini umbuzo engilawo kuwe lapha mandlo yikuthi khathesi abantu abatsha abadala kanti indaba siyekethisa umthetho kaNkuluNkulu there is a lot of compromise emthethweni wonke lokugoqela lo esabatha kuyini abantu abakwenza Siyabonga. Nginanzelela ukuthi balaleli lababukeli kunengi okunye sikwenza okunye sesize sakujayela kwangani into enhle. Uyabona njengakhathesi kule mcimbi leba khona nxa sesiqeqeshile lapha sesisiya ku graduation. Ifakwe ngelanga uNkulunkulu athenge lakhe lokukhonzwa. Umuntu uyakufaka esikalini abone kungcono ukuthi aye graduate ngelanga lokukhonza. Sisehla ngitsho lokufunda uNkulunkulu unguNkulunkulu wolwazi. Sichiya umthombo wolwazi sisithi thina ngeke ngikhuthe izifundo ngoba umhloliso uyeza. Kodwa singafunda ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu wento zonke sizanika indawo yakhe ukuthi nxa kuxabana lelanga lakhe okwethu kakudede kumele sifunde ukugobela intando kaNkulunkulu. Mina ngibona uNkulunkulu elomusa amalanga engu7 elilodwa kuphela elilodwa kuphela uthathele futhi hayi kasimenzeleni kahle Dube ngikhumbula lapho uDube ngangena ngikhumbula oShadrach yes kwakuyinto ekhanya ngana incane ukuthi apho ngukhothama kunjani kodwa babephula umthetho kaMlimo but uNkulunkulu wethu lamandla ukuthi asikhiphe asoyesiguqe thina kungangaki siguqe sekuchila uMandlola lapha siguqe endaweni ezinengi okunye sikuthatha ukuthi awumlimi lapha la uyabona ukuthi singabantu uNkulunkulu uthi singaguqi hey madoda indaba loPaul esilo le iyethusa nxa ikhulunywa so ukuthi kuza kuba njani mina mfuna ukukhuthaza abalali wabo ukuthi ibhuku leli ngicela silibale great controversy ibhuku kunjani liyakuchasisela likunike ukwazi ukuthi hayi lanxa kunjalo isiphetho sabalalelayo sinjani ngoba uSathani ufuna abantu besabe okuzenzakala bakhohle ukukhonza uThixo owanamhla lowakusasa ukuthi ahambe labo indaba leyi izoveza ukuthi lanxa kuzaba loPaul esilo okuyi engathi mina ngumdlalo wokucina okuhlukanisa abakhonza uNkulunkulu abangakhonza uNkulunkulu akubeni kathesi thina singamaKristu ongilalelo lo ngibonayo ngizimisela ukulandela uJesu akutshoyo ngoba kucineni uPaul ngilunqobo lesilo ngokuhamba noJesu uPaul eqiniso ngoba indaba yoPaul yikulalela uJesu kumbe ungalaleli uJesu Kristu so nxa sisiya phambili ukuthi ingqubo ephikisana loNkulunkulu abakuNkulunkulu ingqubo ehamba loNkulunkulu so kuhleke ukuthi umKristu wonke azimisele ukuhamba loNkulunkulu ukuze uPaul osilo ngalo ukukhulunywa lungangethusi ngithi ngoJesu ngiyanqoba ukungezelela khona umfundisi athinta khona ngizwe ngisesaba ukuthi izikhathi eziningi thina kuyabe kungakafakwa lokubandezelwa amaforo ngizikhethela konke kuright kuright konke kuzihambela kahle ukuthi pho nxa sokufakiwe ukuthi lapha uzakupha kuzaba njani hey nansi inkuthazo lesixwayiso esivela kuMandlo khathesi usehlula kanje nabalinyawo pho amashi sebezile izihlobo ezithandekayo kuyaba njani asiqapheleni inkuthazo siyilethayo yikuthi asilungiseleleni khathesi sime eqinisweni iqiniso silikhulumele njalo silandele umthetho kaJehova indaba leyi yesilo sike sikhangile kuSambulo 13 ivesi 1 lo 2 isilo lesi sisuka akusibalele lapha naMandlo ngabuya ngabona isilo siphuma elwandle sasilezimpondo ezili10 lamakhanda ayisikhombisa silemiqhele eli10 phezu kwezimpondo zaso njalo ekhanda ngalinye kulebizo elihlambazayo isilo engasibonayo sasinjengengwe kodwa silenyawo ezifana lezebhere lomlomo unjengowesilwane umgobho wanika isilo leso amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi kanye lelungelo elikhulu ngwenya siphuma ngayo isilo lesi njalo sithola ukubana amandla isilo lesi oloba uthi siphuma olwandle sikufundile kuzifundo ezidlule ukuthi amanzi amanengi
amele abantu abaningi. Kungumbuso kumbe isystem yokukhonza ephuma phakathi kwabantu. Abantu abaningi. Yes. Now bese kuthiwa ke amandla sile backing silamandla avela ku Drago. Sifundile kuSambulo 12 ukuthi uDrago umele uSathane. So ngezindlela ongemva kwale system, ongemva kwalo umbuso kunguSathane ngokwakhe. So nxa utsho Ngwenya lapho kwakulabantu abaningi kwakuse Europe angithi Yes. yikho esasuka khona. Yes. Alright. Sasaphuma phakathi kwembuso eminye ekhona phakathi kwabantu abaningi. Alright, hayi kuyezwakala. Siyakuthola njalo embalini Right. indaba eka Constantine Yes. etshintsha umbuso wakhe icapital city eyiqubula eRome esayifaka ukuthiwa iConstantinople. Indaba idolobho leliseTurkey. Yes. Wasechiya ngale eRome kusele kulombishop weRome. Nguyikho ahlaba lamandla khona nguye wayesebusa engale ipolitical city ingale. Yikho esithola khona kusenzakala lokho ngo538. Mfundisi Dube ungengeza yini lapha? Khonapho nje khona kulapho okwasungula khona ukuthi indaba zenkolo zihlangane lendaba zombusazwe. Alright. Ngoba nxa isuka ngale akade bambile emhlabeni ebusa ngaphe le church ebusa nguye osebambanise ukuthi athungamele. Kulapho kubumbeka khona lesisilo. Le system le ingqubo yokukhonza esebenzisa ingqondo lengqubo yeluntu behlanganisa lokukhonza uNkulunkulu. Ungakhangela ubupapa buyatshengisa ukuthi bona bulandela uJesu ngebizo kodwa imithetho kabafuni sabatha kabafuni ukuthi kungakhonzwa izithombe bawukhupha umthetho ungakhonzwa izithombe ngoba kuyakhonzwa Maria kukhonzwa ngenxa ukuthi bafuna ukuthi babize igama lika Jesu kodwa ke besenza ngendlela yabo so kwabumbeka lesisilo ke ngokuphuma kwaConstantine yakwazi vele layo wathi ephenduka nguye wavula ukuthi kuhlanganiswe into yokukhonza ngwesonto abantu beqale baye emidlalweni ekuseni kuma Olympic Games emini basebesezi inkozweni beqale benkonzweni ekuseni emini baye emidlalweni so wasehlanganisa ukuthi akungangcono ukuthi kukhonza kade kusenziwa ngeSabatha kubuye nangesonto ngoba amalanga wonke afanana kanti ke kuNkulunkulu umlimi angakhombela khulume kuyazila ukumphikisa ngoba kumdali so ngifuna ukukhuthaza kithi balaleli lababukeli yikuthi uNkulunkulu uthi isilo yingqubo yokukhonza asomuntu esimkhuluma la yingqubo wena yenelisa ukuphuma engqubeni engayisiyo uye kuJesu ngoba uJesu ubiza abantu bonke. Nxa ngikuzwa kahle Dubela uthi siqaphele silimukisane njalo ukuthi ungabona ezombusazwe zixhumana zihlangana lezokukhonza sesisengozini kakhulukazi kuye kwenzakala endulo lokho asomfihlo sihlobo ezithandekayo asikuqapheleni angithi phela akuhlangane abezombusazwe yikho uJesu uthi yena nikani uKesari okabani okaKesari akuhlangani lokho mandlo ungambalela uvesi ngo6 okaSambulo ngo13 verse ngo6 usivezele igama lokho liphuma lapha ukuthi liphi uwengeze ongakutsho lawo. Siyabonga verse 6 savula umlomo waso ukuba sihlambaze uNkulunkulu lokuba sichothoze ibizo lakhe lendawo yakhe yokuhlala kanye lalabo abahlala ezulwini. Sinanzelela ukuthi silo lesi silokuhlambaza. Ungakhangela indaba yokuhlambaza nxa sikhangela ebhukwini lika Johane ngo10 verse ngeka 33 lo Luka ngo5 iverse lingeka 21 kuphuma izinto ezingu2 ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyahlambaza khumbula ngalelana langa besithi uJesu uyahlambaza ukuthi uzenza uNkulunkulu kumbe athi ulamandla wokuthethelela izono yikho esikuthola kuzimpawu eziveza wona la mandla esilo sona lesi ukuthi isilo lesi siyatsho ukuthi silamandla okuthethelela izono futhi siyafanana loNkulunkulu sihlezi simile endaweni kaNkulunkulu. Yes, ikuhlambaza vicar of Christ kutshoni kona lo but ungummeli kaKristu emhlabeni okuyikuthi uKristu nxa elokuthethelela izono la lo ongummeli wakhe ulamandla okuthathelela izono. Yes, asiqaphele iBhayibheli lisithi ikuhlambalaza. Yes, qaphele izona zivunywe emuntwini angithi phela sambeni siyevuma kuJesu akula mfundisi esivuma kuye ozasithethelela angithi phela sikuqapheleni khona lokho ngamanga amanye lethi andisithe sihlambulule ngilizwi lakho lakho liqiniso sambeni ezwini siye kuzwa ukuthi okuyikho
kuyikuphi yabo. Kuthi ukuthi kungasisiza ukuthi siyasibona inkolo eziningi kuma TV lapha. Right. Ngiyacabanga ngasasisanda ukuthola uZibuse ngo1983 yini lapho ubaba babuye eZimbabwe uthe sehle airport eHarare wakhotama wathinta iground phansi wathi iZimbabwe yonke sibusisiwe. Uhlubona ukuthi yikho kukhulunywa lapho ukuthi le ingqobo yenkonzo le elibuthungameli lobo bazazeza uNkulunkulu oyenelisa ukubusisa. Kathi umlimi uthi hayi nguye umdali nguye obusisayo. Asiqapheleni ke ukuba ku system yenkolo ezenza elamandla okuthethelela lokubusisa lokunika impilo. Hey madoda. Ngikhangelela uverse ngo5 njalo mandlo ukusambula ngo13. Isilo saphiwa umlomo ukuba sikhulume amazwi okuzigqaja lokuhlambalaza kanye lokuthi sisebenzise amandla aso okwezinyanga ezingama-42. Hey, ake ningincedise ukuzwisisa indaba le. Inyanga lezi esikhuluma ngazo sizichaza sithini? Isilo lesi silomlomo siyahlambalaza ngumuntu phela lo. Yes. Yeah. Sizakhangela ukuthi eBhayibhelini inyanga ile nsuku ezingama-30 30. Now nxa kuthiwa saba lamandla kumbe saphiwa amandla okwenyanga ezingama-42 ungakuhlanganisa kusinika i1260 days. Kunjalo. Sibuye futhi kusiprofeti lapha anti isiprofeti izinsuku zesiprofeti lezi ku-Ezekiel ngale ku1434 so Numbers 1434 Ezekiel 4:6 siyachazelwa ukuthi esiprofetini usuku lumele umnyaka. Right. So isilo lesi kumbe lumbuso kumbe isystem leyi yaba lamandla okubusa okweminyaka engaba inkulungwane elama-260 1260 years. Yes. Ungakhangela ke singabele kumbali emuva ngale Emperor kumbe uJustinian wanika amandla akhe okubusa ngo538 wanika amandla okubusa kuPapa waleso sikhathi. uPapa ke wasebenzisa lamandla ukuthi abuse kwezenkolo langokela kwezombangazwe. Sike sakuthinta eqaliseni ukuthi irecipe yona le ukuhlanganisa khonokho ingqibo naleyo ibangela ukuhlukuluzwa kwamaKristu labo abazakuma ezwini ke sibusikileke okweminyaka yona le baliselo ezefe ngo1798 phakathi kwalesi isikhathi babukela abalaleli abaKristu babulewa abaningi more than 5 million ababulawayo abanye bephoselwa kuzingonyama ezilanjisiweyo abantu kusiya kuma cathedrals bebukela abantwana bakamlimu bedliwa zinyamazana ngenxa yokuthi isilo lesi sasebenzisa udlame ekuthini silethe ukwesaba kulabo ababukele ukwenzela ukuthi basikhoze. Siyabonga kakhulu ngama dark ages. Ungabala kubhulo nalelana elithintwe ngumfundisi uGreat Controversy. Thesikhangela chapter 35 siya ku 36 uyayibeka icaca abantu bafa kuthiwa ngama dark ages ngezikhathi zona lezi befela ukholo lwabo. Mandlo okunye ngikutholayo ukuthi khona lokho esikufunda lapha nxa kusiza esikhathini esizayo sinanzelela ukuthi abakhonza uNkulunkulu ngomoya la ngeqiniso belandela imithetho kaNkulunkulu belokukholwa kuJesu yibo abaza kubulawa ngesizathu sokuthi kuzathiwa yibo abayenza ukubana izinto zingahambi kahle. So khona lokho kasikuqapheleni siphile sisazi ukuthi kuzayenzakala ukuthi kuthiwe yini elenza ukuthi izinto zingahambi nxa umhlaba wonke usuthe gwaqa waba yivillage eyi1 waba ngumuzi owodwa. Mfundisi Dube ulalo uPapa uBenedict uBenedict the 16th uke wathi ngo2012 ulamazwi akabelana labantu ekhuluma lapha sifuna ukuthi si identify isilo lesi amazwi akatsho kusivezelayo ukuthi yisilo lesi silokho siqina ngokufaka umthetho ongayisiwo uthini kakhulukazi umnyaka yawubetha lapha eMaforo uthi ngo2012 6 June ukhuluma lamazwi uthena ilanga langesonto lilanga likaNkulunkulu elaka umuntu wonke wesilisa lowesifazana njalo wonke umuntu kumele akhululeke futhi kumele imuli ikhululeke la kuNkulunkulu.
so ngokuphakamisa ilanga la kuqala leviki batshela abantu ukuthi yileli khulu labantu so kungani uNkulunkulu uphakathi kwalo ungangena kulo lawo usukhululekile bathathela ngaphi umlimi uthena ngilenza libe ngcwele ngamasabatha ami Right. labo sebethi ngaleli langa siyakhulula abantu so asifundeni ukuthi leli langa lokuqala leviki lasungulwa ngumuntu uConstantine ephenduka 321 nguye wadena kukhonza usuku lokuqala leviki kodwa kuhamba futhi kusiya kweZekhiyeli kwabona abantu bekhonza ilanga befulathele so indaba enkulu ukuthi asibuyeleni kuNkulunkulu sikhonze yena nxa sikuNkulunkulu usikhombele emthethweni umthetho ulesabatha phakathi Siyabonga kakhulu yebo. Okunye futhi sikunanzelele khona abanzama ukuthi sinanzelele babukeli labalaleli ukuthi isiprofeti asichaye eceleni. Ngike ngathinta ngesikhathi sedark ages lesiyana. Exactly ngo1798 uNapoleon efuna ukuthi abuse eEurope. Wananzela ukuthi angeke anelise ukubusa uPapa lokho elamandla uyathuma uemperor man ugeneral yakhe uBerthier uyafika eVatican uyathatha uPope ugcwalise futhi revelation ukuthi lo osa ekuthunjweni la uza kwenjani uza kuye ekuthunjweni uyathathwa ke uRevelation 13 wesithi lesi silo saba lenxeba elalingabangela ukufa kodwa inxeba lapholiswa lapho yebo kambe uPapa wafela eFrance kumnyaka olandelayo kodwa kunyaka eyalandela emlutshwani amazwe ahlangana futhi li system siyayifuna yikho namhlanje sikhuluma ngoPope Benedict ngonxa ukuthi isystem le isinjani inxeba liyenze njani liyapholiswa yes Siyabonga kakhulu kwambulela amaqiniso la siyalikhulula izihlobo ezithandekayo khambani liye kudinga embalini khathesi lemshini esilayo kulula konke lokho esikutsho kubhaliwe in black and white uyakuthola sikuzwisise ungathola futhi okunye kuthile ku Great Controversy page ngu592 izihlobo zami lokho kuyinto lokho ngesikhiwa bathi kungani ku far-fetched kungani vele akungeke kwenzakala esichaziselane kuza kwenzakala nje utshila ukuthi isiprofeti kasikhuthi siya ngoba kade umuntu ukhayela kulokuthula sizikhonzela kuloxabana lomunye kusikhatshana sokuseduze ukuthi akwenzakali siyabe sizikhohlisa right ngubani wayesazi ukuthi iCovid iza kubuthanisa abantu ngasikhathi sinye bangena endlini bavale bathule bethu njalo la sibisa balemali behlule ukuthi bangenzani ngemali yabo bavaleke encatsha nxa uNkulunkulu evumele ukuthi asitestise iCovid ukuthi zanini kulomuntu oyedwa ongavukethe khonzana ngosuku olulodwa kungenzakala ngoba iCovid nxa yakwenza lalo umbuso lo ungakwenza vele uzakwenza kodwa thina esikhonzayo kathesi sidinga uJesu asimbambeni isigagadlele sithi lanxa sokunzima sithi inkosi singemva kwa uza sinika amandla okunqoba yikho kuthiwa khona bafa ngesikhathi sedark ages kodwa bafa lokho bekhonza bafele kukholweni lathi nxa kuyikufa kuyini bambelela ngoba isithembiso sikhona akulanto ekhatshana khangela nokwenzakala amazwe iAmerica yahlokoma kathesi okwenza ihlokome kulungisela ukuthi asibe nesystem eyodwa amazwe isayini yokuthi umlimi usefuna ukuthinta esigodlweni ukuze isigodlo nxa ngabuza uziphendule iliphi ilizwe elingagobeli iAmerica kathesi iliphi imali yabo ilamandla nxa kukhulunywa ngokubusa bayafika bethi hey lezanga kuhle uma election ibabamele bazokhonya abazenzi bagcwalisa impalo right ukhanyela usambulo ngo13 iverse ngu11 lo12 iCovid ithe iqalisa yes ngoba ngani ngamadlwane abantu sathi into zeChina bathanda izinto yafohla yazwakalisa eAmerica thina ngapha eAfrica sathi into zabo baza kubona akulo wathi ilizwe lizevala iminyango lalelo lafa kungazange kube lo muntu othe akwenziwe njalo kukangakanani nxa isystem le isihlanganisile yaletha ngokucindezela kumbe ngokukhohlisa yaletha okuhle kwale inhlanganiso okuzavezela abantu kuzabalula ukuthi abantu siwele phakathi asiqapheleni isihlobo esithandekayo ake nisikhangile isilo lesi esiphuma emhlabathini sike sisizwe lese besithintwa ngudube khangela uverse ngu11 no12 verse 11 ngabuya ngabona esinye isilo siphuma emhlabeni sasilezimpondo ezimbili njengemvana kodwa sikhuluma njengomgobho sasisebenzisa wonke amandla esilo sakuqala esikhundleni saso njalo senza umhlaba labahlezi kuwo bakhonze isilo sakuqala esinxeba laso elibulalayo
eselapho layo. Mandlo utholani wena ngesilo ekumbe ngitsho lokho isilo lesi sesibili siphuma nga sisuka nga isakuqala sithe siphuma emanzini amanengi amanzi sathamela abantu abani lesi siphuma nga usichazele lapho Lesi ziphuma emhlabeni okuveza ukuthi kulabantu abalutshwane khona. Alright. Yiphi indawo lapho okwakulabantu abalutshwane saphuma khona singasa identify njani lesi silo until yakwazi ukuthi ngesikhathi se-dark ages abantu babe bulawa babaleka bayadinga indawo eyayingalabantu abafika bahlala khona esiyibiza sinamhla eAmerica bafika yaba indawo elokuthula behlangana bonke babalekile ngale hayi lapha sicela ukuthi bazana sihlalisane kuhle kwaba indawo yokuthi abantu bahlangane baduduzane kwase kubumbeka kathi kayicebo likamlimo lokuthi kuyebunjwa isilo sesibili nxa lizokuhle lesilo lesi sithi kakubuyele kwekonsilo sakuqala sona kasithi khonzani mina sithi buyelani kusilo sakuqala lesiyana esedakejes esobupapa so iAmerica yiso isilo sesibili esiyasebenzisa amazwe onke ukuthi asikhonzeni isilo sakuqala ngosuku olufakwe isilo sakuqala ukuze silinike izimali zokulincedisa amazwe ukuthi avuke. Hey madoda ngwe nansi silo ngasichazela iAmerica iqalise nini independence abayithole nini Andisakhumbula ukuthi usechile umfundisi lapha ukuthi ngesikhathi sensuku zobumnyama abantu babaleka bayacatsha indawo yelama Red Indians kakhulu. Now ngo 1776 yathola uzibuse hayi ngoba ilwile kodwa ngenxa ukuthi anti kuthiwa ilempondo ezimbili ezinjengezewundlu kwakuyi religious le political right and inxa iwundlu likhangela iwundlu kalinjani lithambile iwundlu ngeke limaza umuntu kodwa sibona umahluko ke lapha nxa sokumele ukuthi sikhulume kuthiwa sakhuluma njengoDraco uDraco ulisana lomlimo uDraco uthi akungakhonzwa uThixo uDraco uthi akukhonzwe ngendlela yomuntu yikho bathi kuthiwa ke lesi silo ke siza kusebenzisa amandla esilo sakuqala silo sakuqala sasebenzisa amandla odlame hey madoda yikho phela lapha ukuthinta ukuthi kuzathiwa ongazange amukela uphawu angathengi kumbe athengise ungakhangela ke lesi silo ama economic sanctions siwathole vela ngapha amazwe athola iBritain kayiwaniki oFrance kabaniki kodwa iAmerica nxa ukuthi yona kuyona inkunzi esibayeni la iyonika ama sanctions iRussia ungabukela emva ngale before 1989 iRussia zazithobelene leAmerica kodwa namhlanje iAmerica ingakhuluma iRussia khothama kuthe belisana kade iAmerica yathumela izikhali ngale iRussia kayikhuluma ngazange ukuthi Americans akuchaya kodwa amanye amazibo wa threatena right so isystem le yona ayifuni ukuthi sikhonzwe lesisilo sithi akukhonzwe lesiyane sasilenxeba elokufa kodwa lapholiswayo hey kwenzakala kuma TV yethu sikubukele imbali yagcwaliseka sihlobo esithandekayo ake siphaphameni sikhangile okwenzakalayo sibale ilizwi sihlanjululwe ngelizwi likaNkulunkulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu liqiniso uthi yena kwaMos 3:7 akayikwenza lutho engambulanga kuzinceke zakhe abaprofeti uyikhangele iAmerica indlela elunge ngayo isihlobo esithandekayo nale ihlolele iAmerica yikho phela lapha mafalo bakutongona is lamp like imvu kodwa uhlupho lokho imvu yakhona ibuye ikhulume njengoDraco iAmerica isungula yayiqondile sibili amaBhayibheli ebhala abhalwa ama society aqalise eAmerica uzivangeli igijime lakhuluma amatshetshi amaningi asungula eAmerica wayelokuthula but ngemva kubane yenza into enhle yasiveza ke lokho kubi lokho uSathane afuna ukuthutshe ukuthi ngiza kumonyula ubuhle buvalwe kuhle eAmerica kule dollar ethengayo kodwa ke khangela nini leyo dollar ethengayo nxa singakeli kuya kuNkulunkulu ekugcineni kusuka kuchibiliki so kuhle ukuthi oseAmerica kathesi lonke eAmerica asikhambene elizwini likaNkulunkulu siphile ngalo ukuze oseAmerica lonke eAmerica sisile ngoJesu kulimpikiswana ekugcineni wayo so simele siqaphele izihlobo ezithandekayo kukho konke sikwenzayo asinanzeleleni ngoba imbali ingaziphinda vele izaziphinda sixwayisiwe ukuthi sihlale singabaqapheleyo eAmerica kathesi ungakhangela akula kuthula ungakhangela akula kuthula maduzane nje bayakukhuluma njengesilo wena lami siyabe singaphi sicela siqaphele ubufuna ukuthini Mandlo Mina bengifuna ukuthi kumele sibe njengamadodana kaIsakhari siphile
okuhambelana lezikhathi zona lezi. Right. Nginanzelela ukuthi nxa sikuzwa lokho kakumelanga kusethuse ukuthi sithwale nzima sesabe. Kodwa akhona amandla egazini lewundlu balaleli ababukela ukuthi uNkulunkulu uyasinika amandla ukuthi simelane lakho khona lokho esiza kubhekana lakho siza kunqoba ngaye. Hey. Okunye ubale wayigcina endleleni ungayibala usehla usefa u18 kuthiwa uDrago lesi silo wasinika isihlalo sakhe lamandla okubusa. So ngezinye indlela vele nxa sibona ukuhlukumeza okuza kuphiwa lesi silo kuyabe kungayisiso isilo esisiyasetshenziswa sisetshenziswa nguDrago is possessed li demon lika Drago. So uDrago nguyabe esebenzisa lesi silo kufanele ukuthi lathi usathane usazokulakho ukuthi asisebenzise ngendlela afuna ukuthi asebenzise ngayo nxa singathi Sosithini kubabukeli labalale lapha mfundisi sixwayisana ukuthi thina asiqapheleni umanyaniso wezwenkolo lezombusazwe loba bangaze bakusekele nxa kuyikuthi ukhonza wena ngesabatha ungabona sezihlangene zisithi sabatha li right kurongo khona lokho akumelanga kuforce umuntu ukuthi akhonze loba kuyinkolo eqondileyo ayibanjwa umuntu ngamandla loba bangabuthana bathi asikhonzeni ngesonto kurongo lakho nalokho so asiqapheleni asimeleni iqiniso kulele lugatsha esilalo lwe-religious liberty esithi abantu bakhululeke kwezenkolo yes amapostori kakhonze khululekile khona phana amaKristu lawo khonze khululekile wonke umuntu kumele akhulule ngoba uNkulunkulu ngoyenkululeko ayisikho yini umfundisi tu uqondile amaforo ngoba oloba uthena ungabona ukuhlangana kokukhonza uThixo lokubusa ilizwe sokusiba into eyinye limukanini isilo sesisemsebenzini ngoba ezombusazwe zizimele uKristu lebandla lakhe uzimele ungakuhlanganisa lokho uSathane sefuna ukuthi abumbisile ukuthi abuyisela abantu ekuhlukuluzweni bebulawa ukuthi babulale umthetho kaNkulunkulu oyiwo veza ukuthi umdali ngubani so engingakutsho kubala labukeli ukuthi ngikhuthaza ukuthi uNkulunkulu wakho umbuso kawubanjwa ngodlame owakhe uyakunika ilizwi lomthetho athi uma lilalela liza kudla okuhle kwezwe kodwa lingaphikisa liza kubhubha. Mandlo ungasinceda njani uqathanise la indaba yabo Shadrach labo Abednego mbana omunye lo ngumisheke kanje yes abafana laba baba bebenza njani abafana laba phambi kweimage leyo abamele bayikhonze Sithola ukuthi laba bafana abazange basikhothamele sona lesi sithombe ngoba babezwisisa ukuthi indaba yokukhonza lokhu kabakwenzanga ngokwesaba kodwa bakwenza ngothando olwalusuka enhlizweni zabo lathi uNkulunkulu singamthanda kuza kubalula ukuthi ekumlandeleni kwethu sizabe sifuqwa luthando ngalokho asenzele khona ba compromise ina abafana laba bala bathi uNkulunkulu wethu ulamandla okusikhula lanxa angaze akhethe ukungasikhululeka kwazakala ukuthi asiyikukhothama so inkolo esimele sibe layo ngithi phela ukuthintwa ngumandlo simene eqinisweni angeke siguqe akukompro asenza ngani sibopha izicathu into nxa singayenza siyenze ngiyancenga abantu abatsha emacollegeini ngapho esecondary qala umncane uyimeli indaba le ngoba lapho siyakhona kufunakala amadoda abantu abale backbone lathi lapho esikhonza khona abadala akucompromise asimene eqinisweni indaba ngiyokukhonza mfundisi Dube ungasigoqela ngayiphi indlela lindaba ngibamba amazwi aku God Controversy page 593 uthena akula ozakuma ekugcineni kwempikiswano lengaphandle kolengqondo egxile eqinisweni lelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi 45 wabiyela impilo yakhe ngelizwi likaNkulunkulu asiphileni ngokwani nguJesu wanqoba athi thus says the Lord kulotshiwe so umuntu wonke oza kunqoba ekugcineni ngophila ukuthi kulotshiwe uza kunqoba ilizwi lelalitheka lesihlambulule asimeni ngalo mandlo Mina ngizakhuthaza kona lapho ukuthi kasilifundenini lona nelilizwi ngelethu yilo eliza kusincedisa phakathi kwakho konke lokho ungananzelela abafana labana abathathu into yabo yayiyeme elizwini likaNkulunkulu singaba singela sisekelo yikho sizaphephuka njengamahlamvu kodwa singaqinisa abalaleli kulokhu uNkulunkulu akukhulumileyo ukuthi nxa kuselizwini lakhe ngokwami nxa kungekho elizwini lakhe hayi ayisikho kwami amazwi amahle lawo
Ngwenya. Ngithanda ukuthi ngiphe ukuxwayisa mhlawumbe kulomunye oseligcina isabatha kodwa olithatha kalula. Aluba sisehlwe ukuthi siligcine manje umumo usasivumela kuzaba kanjani aluba isystem sisithi kungakhonzwa ngalo bese ngithanda ukunxusa ukubana lokhu aso ivangeli lamasabatha livangeli leBhayibheli iBhayibheli lami engiliphetheyo lakho liphetheyo likhuluma into efana nayo uhlupho sisuka besithi hayi into zamasabatha asithatheni lilizwi kaMlimi uthi uza kulazi iqiniso leqiniso liza kulukhulula asivumeni umlimi asikhulule bathandekayo ngeqiniso lanxa lingaze libe lilumela mhlawumbe ubusukhonze ngosuku iBhayibheli ethi ayisilo kweminyaka umlimi nxa esithi asisuke siye endaweni yokuphepha asimeni lapho siza kusindiseka khona hlobo esithandekayo ngoba uthi sakulazi iqiniso leqiniso liza kusikhulula sizakhothamisa amakhanda aluba sikhulekayo babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga nesifundo esimangalisayo lapho oveze amaqiniso abalulekileyo aveza obala intando yakho lentando yesitha engikucela uJehova ukubana sengathi ungasincedisa kakulula ukuphuma kusystem engaqondanga kulula ukugobela intando yakho sicela uba moya ingcwele asebenze ezinhlizweni zethu leza kubalaleli lababukeli ukuze baba sikhethe ukuma lawe kungakhathalekile ukuthi abantu bazathini ungakhathalekile ukuthi siza kudlula phakathi kwani ngoba ekugcineni injongo yakho ukubana aluba umsebenzi usuphelile ivangeli selihanjiswe emhlabeni wonke sisindiswe sibusiseke sonke ngoJesu inkosi yethu amen.